Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolongilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuthi-ke lezi ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi ngixhase lapho ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje kuvele-ke umlisa-ke laphana-ke impela-ke waduma kakhulu ngokukhankasela-ke MK laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke uMr Gomoko nomlisa-ke ubesevela-ke laphana-ke eveza-ke ingxabano-ke ekhona-ke laphana kwi-MK-ke kwabantu-ke besifazane-ke i-Women's League. Kodwa-ke angifuni-ke mina-ke uthi-ke okuningi wakuzwa ngami kuphela nje into ngizodedela le clip-ke uzuzwele wena ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa. Lo mina ngicela ukulapha uma usuzwile-ke le video leyo ungene ema-comment section fushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ubona kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masichaza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza wona njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi bona namhlanje sila endaweni yaseMthunzini eMlalazi municipality kuward 21 kunodaba olukhona oluphuthumayo lolu ka David Mabuza endaweni yaseMpumalanga ukuthi use-infiltrate iqembu ngendlela engaqondakali kahle. I-Women's League yadonsana laphana, yadonsana i-Women's League, yadonsana i-Women's League, angazi kwenzakalani kuthiwa ufaka imali i-Women's League, abantu bafaka abafazi babo, bafaka abantu babo. Cela umuntu onelwazi nge-Women's League akasitshele siyiNingizimu Afrika i-MK Women's League kwenzakalani ngayo, what the state of the MK Women's League, nenzani lapho Women's League, yani lo ngxabane khona lapho, wani umsindo ku-MK Women's League. UDidi Mabuza uhlangana laphi nabafazi, ngicela ukwazi kahle lapho abafazini Women's League, ake nisitsheleni ngalo kwalokho sihlakaza lento.